دورپیچا حکومتا وگویزا سوریه لسر تاخاش مسعود و اشرفیه گوشینی نوان هر دو تاخان کردن بردوام دکه اتانا هاجی ادی پرزگریکا هری سرکه گو شنی راستی ویتین او گو سوتمنی و آرد نای پیدا کرن یان جی کم بو یلبرت نبونه به ویک روشا جیانیا شنیان ده خطریه دی جبونا که ام روشا هر دو تاخان جنیز و ناز بکن هر ام ناز بکن به چر کفتن یان جی آگاهیان درباره رکفتن هر دو علیان ده گیای کشان علیه اما بری خوابدن هفسرو که ملسا گشتیا تاخن مسعود و اشرفیه یا حلبه نوری شغل گل محاضره برز نوری دمت خوش به ایدی انجام و لحفکرنا و حکومت بگویزا سوریه گها که راستی ودی دمک دیتن چیره بم اما دم لسر او پرسکریک ایگنا حلب گشتی تیدا جیانکه و پرسکریکی هر دو تاخان یعنی نا پرسکریکی هر دو تاخان بی پرسکریکی حلب گشتی یعنی لسر ویجی تنی بیارن امین ملد خواست در کتوته امین ایرش اکثر تاخه تا امین خواست تاخه یعنی که این بهتر دو پیچه کن یانجی دیجی تاخه اف دوام بکه یعنی پشتی ویجی من پشتی شاب چه بی جاره که دن هفدیتن چه بون دوا هفدیتنان را به فرایی من انجامه که شاب درکتی ایرش چه بویه و همین تاخه جی چواد بر خداییه من دویا به نقاشک فراود کرد نا گروهیشی من هر دو طرف گل هر جویان ها من حلق دا گیشتن بریاره کی هف بش جبو من اف بسکریک بیار جاره بدن چه نبن من گیشتن بریاره هف بش سرویجی یعنی او بریاره ایجی یکی نیسانه بیار او 14 بندیته دا جبو جاره کی ده yani cariki ne carikiden hani tek haber meriyade de server fereyi emin nikaşın şey bu yani de hevdiyeten da de navravşki başla dermez mi yani emin jebu diğer çıkana beci arkadaşı sözler diye candan emin bir yer kivek ve tertibi kızane serger ser tabii gelir Suriye emin tişti nebaşı emin şart دندر باز بیاد دبی گرمین زمانه شب لغور تینامینه دیالو کبه لسر ماسان ام باوردین ام کالبند همو پرسکریکی فرنیقاش بکن و چاره سری جیران دیالو بکن بله رزدار برز نوری اتخوازم الویده که به صورت وی که بپرسم تا گوت گرک ایدی همه پرسکریکی ما بریا دیالوگ و بریا آشتی ایدی چاره سر ببن لی دیاره اف حکومتا هان خودی لگوتنی خود درناکه و خودی بریارو رکفتنی خود درناکه و یعنی لگوری پیمانه یکی نیسان دنابرا و حکومتا و گوزیا سوری ده گرک انها دورپیش هاتبا راکرین آرامی لهر دو تاخان هبا کوچبرین عفرینی و گریابان جهواری خواه لیم تشتکی ولو نابینن کسی گومبوار رودنین دکیشان آسته ده حکومتی دنه من یکی نیسانه یک سرت قانون به برز شرط دادی بردفکی وی مباشر من او تمثیل کرد و اقدار کرد او رنشت یعنی او نه همازانه گوتنه که ام نه او رنشتن و مشهور کردن و در باز بیو یعنی جامعه دمه قزل بکن یعنی جامعه زانه گوتنه خاص بفروشن گل نه یعنی صمیمی بی دمه کی پر افیتن چه بون من تمثیلچی من برز شرط یک سر دویدا حاضر بیو نه راستی خواهدم اشارت بدم سر نقطه کی نه حکومت دخوازه هنه چراسری ها دیار بکه یعنی دیلی نیزلوین و پرسکریک جور ترابن جبرگ حکومت همی کسی بهتر حاجت استقراره ایدو دیجی حاجته که رایا گشتی وی گلک که باش شوپینه یعنی دیمن که باش بده رایا گشتی نغنتوی
دولت به ترتیبه ام بین نیزده لی مخابن که دستی همه جهاد که اوله هندرین وزارت هندر yani jî artêşê girêdayê em ozanayê ji ber ge em ecendeyên derve hene yekser mudaxele dikin pêvajoyê aştî di hundir Sûriyê de em dixwazin xirab bikin gelê Sûriyê negîne hev û em zanê vê pirsgirêkî ki heyî derbasî aramiyekê in bercewendiyê wan di vê hevdîtinê û vê gelê Sûriyê li hevrînê çaranûsê xwe diyar bike bercewendî wan tê tune yekser mudaxele dikin. Ew mudaxele jî çi ye? Rê istihbaratê ye. Istihbaratê em yekser emşat hemzat û bi dan fesîle wekî wê yani dibin sîwana parastinê de Sûriyê wek hikûmet negirtiye. Biryarê wan serî wan e talîmat û tewcîhat perspektîvê wan ji derve tê ji ber ku çi pirsgirêk ji bo çareseriyê hevdîtinek çêdibê em ê mudaxelê wan çêdibê di vir de em ê hikûmet a erk û misyûnê wê çi ye yani na va hikûmetê çawa kanibê aştê ji bo wê civakê bîne helbet ev hikûmet heqê dawê sûz bide xwedî sûz bê û em ê zanê vê erkê jî di rê em cure cure kanibê pêk bîne niha yani em ê mudaxele destwardan jêrê ecendeyê derve wek dewletî Tirkiyeyê naxwazê di navberî gelê Sûriyê de ti aştî projeyekî wiha ji ber ku ne ji bo bercewendiyê wî ye di jî bercewendiyê wî ye mudaxele dike û em ê welhasil mêrê em ê Sûriyê bigîne biryareke hevbeş û em ê Sûriyeyê ji vê em ê ketinê ji vê ew ê derxînê aram bike yani. Belê Birêz Nûrî ji ber got nûnertiya şeniyên her du taxan dikin û dikarin niha li ser şaşa me li ser ekranê me sozekê bidin her du taxan bêjin yanî wê çareserî çi be li gorî te wê çarenûsa xelkên her du taxan bi çi rengî be demê pêş de? Helbet em xwedî proje ne yani em yani wek tax her du tax değeri fikrî, değeri zihnî, pratik yani em di vê de tektikî nêzik nabin yani zanê. Ji ber ku pirsgirêkê Sûriyê gelekî mezin e êrê tektikî tenê de têr nake. Divê ge êrê stratejîk de em ê êrê fikir de em bigînin wê qenaetê em karin Sûriyeyê ji şerekî nû ê navxweyî derxînin. Em divê de zanê em têr û tijî ne yani heta bêjim samîmî ne û stratejîk in. Di du yani niha ji bo Sûriyê bibe dewletekî di nav malbata netewên yekbûyî de Sûriyê biryarê bide heqê zanê xwedî li wê biryarê derê ev muhim e divê de jî samîmî bê ne tektikî bê yani em bên xûpandin û dem qezençkirin yan jî em bibin şûret baş ê gelekî xweşik in yani hev ji bo însana têr nake ji bo pirsgirêkê Sûriyê ji ber ku pir mezin e hev tenê têr nake hemû sûz û peymanî hene divê ku li ser erdê pêk werin em divê de em ên zanê samîmî ne êdin ez dixwazim bêjim em mecbûr in yani wek fikrên nû zehniyetên nû ku Sûriyekî ne navendî û pir rengî hemû pêkhate di hundir vê hikûmetî Sûriyê vê dewletî Sûriyê de bibin xwedî erk û xizmetê vî welatî bikin em li ser wê rêbazê dimeşin ev rêbaza me ye ew şêwayê xebat tekşûnê me ye em çareseriyê li ku de guncav dibînin ne di rê şera em di rê aştiyê re yani divê ku merhele dematiyê ku degê çekan qutbê yani ji bo dünyayê jî
امین شرم که حیان اینها زمانه هری سر امین لپیش چک و شر و امین ویران کرن به یعنی ده هفدیتن آندا هلبت امره نادن شر امی تو جراجره ندن شر دویده جی محقوق قناعت کریه همو پرسکری که ما لسر ماساکی سوریه بخو امین لسر به گفتگو بکن نقاش بکن بنرخینن و بویرکی امین بویرکی وک کسی حسکری جبی ولاتی سر به اساسی قانون قناعت کردن هیچی به برخوردی چه بکن و جی دبین یعنی زانه 14 سالن دیروک کی پر درجه امین وی گلی دوی تاخنا دا گلی کی بدلد مزن دانه امین و گلاجی لسر بنگه که خب پاراستن اراده خب پاراستن امین پرورده بیه اره نده تو کسی و اره نده تو کسی امین سینسار لسر خونه سوری جیانده که فرصت نده دستوانجی افگلا همو شوارم امین اکانو به خوب پارزه و امین اکانو به پیشنگتیا دولتی سوری نا اگ نناوندی امین وکبی عدالت معاف بله برز نوری امین تیدا اف سرور بن به پروژه به همو امکانیت و درفت هنه بویرکی جی بله امکانه بن پیشیل همو تبلیغی بگرن و گله می عفری امین گله می عفری نیجی گنشتهجه نشته مقصودن سوز بیجی دادن امین سر وگر که برومات امین وگر که امین بمعنه وگر که بله امین دولاره دا چاو هم کنم خوب پارزن چاو هم کنم به جیان بکن چاو هم کنم به درفت جیان جی بگوین از باورد کنم سر به رگازه هم خباتی باش بکن بله دسته و صعبه بله دسته و صعبه رزدار نوری بله از خوازم وی که بپرسم بری گو دمام امداوی ببه ریه هری زیده گو زرار لو گرنه ایه گرتی کیجان رینن ریه هری سرکه راستی زانه تنیه هم به باجار یکسا گریدایی نه تاخش مقصود اشتاقی تاخش حلب اساسی نه نشتهجیه وان سدی حیشته وان کرده و همو پیکاته امین عرب امین خریستیانه امین زانی کرده و همو پیکاته تیدارو نشتنه انجامت تدی حاجزی جزیره هایه امین حوارد هایه اب سریان وقتی کلدار یک سر به باجر رایه راستی جیزانه یعنی تو کجا نویشه که تأثیره وی باندوره وی سر ما امین های هفرینا همو هنه یعنی نزانه یعنی نهاجی تدی وقت دلنزمی امین یانجی رانت گرفتن لسر پینگاب نهاتن چکرن ام روی منطقه ناف کرن ام داغی پرسکره که دیار دکن ام صمیمینه جبوی ویجی ام دویده پیشنگتی بکن نه هنه گوراندن سر امین کنترول سیطره می در دوره چه بونه اکانم بیجن 4 کنترولی ما ایگه به باجر و یک سر گریدایه امین باشوره ویه امین باشور روژاوایه ویه یعنی امین باشور و روژلاتی ویه باندوری ویه یک سر ویه ما دمورده گوراندن که باش ما سیطره را کرنه ادوی گمین حکمت جی دوی دا گاو کی باویجه و حیصاره سرچه مقصود را که امین سوتمانی دروازی تاخیبه آرد به پرسکرک دروازی تاخیبه امین برگ زبستانه امین سرما ساکانه کربه امین جیناتورن فرند شغلن یعنی جیان دو کدا تفزانن فقط گر سلطمانی خود به جیان همو بوه و گریده امجی دبین حقا او لشکری که زخت در دوری من پیچ کرده شویفا بکشن جبرگ کار کیوانکی نما باوری هیا اومد گور و باوری پراتیک دا بودیه ام و حاجزنا را دکن دبی گوینجی تکمن حرکت
ام بین ایدو دیان حاجزه مشترک سیطرین مشترک کنه ما دوی دا گشتی اتفاق کی هجماره وان زیده ببین ام بین هنی که پروفیسیونال بین زانو بین گل چاپ پیشازی بکن ام بین گل چاپ پرسکریتی وان چرا سر بکن ایدو دیجی ام بین تاخان چاوا جی ایرش ام بنزانه ایج در و چه بند خودی برجواندی بپارزن نه هم جی دست بکری یعنی واجی سر عرض چه بیه نه نه دوره دولت هیا حکمت دویگه گاو که ویرک ما بیجیش برگه همی سورالینه برجواندی ما به عبرا بگینه سری برجواندی که درفا لسر حسابه ما 14 سالن برسه تیر بیه و تشیجی بیه yani ji vir hada heqa em ji bo Sûriyê bixebitin, ji bo gelê Sûriyê bixebitin, pêşê jî carekê li nav xwayî bigirin. Bele. Birêz Nûrî Şêxo, yani herî dawî em dikarin bêjin di derbarê sûtemenî û ard û madeyên serekeyên jiyanê ji ber gotê jî behsa wa kir. Niha rewş bi çi rengî ye di dîwarê firneyan de, dîwarê nexweşxaneyan de, ji ber got nexweşxaneyan jî li ser jeneratoran vê dikeve. Yani xebatên bi vê rengî bi çi rengî dimeşin li gorî te heger ev dorpêçaya berdewam kir wê rewşa her du daxanber bi ku ve biçe? Yani em ji bo raya giştî dixwazim bêjim. Herim bik. Rastî Şêx Mexsûd di dorpêçkî pir zalim daye. Zulmetîkî gelekî mezin heye. Dijî em ên her du taxan yani tu jiyanê ji vî gelî qut bike jiyanê. derfetêke gel xwe jiyan bike tu wê jê qut bike. Ev gel di nav dunyê de değerî edaletê em ên değerî hiqûqê da em ên şerekî qirkirinê ye yani. Em ên zanê li ser vê jî biryarin netewîn yekbûyê heye. Di gel tu ev hikûmet gel Xwedê bibe hikûmetkî hemû gelê Sûriyeyê dibe ki zanê vê rêna û pêwîstî civakê pêk bîne ew mesuliyetê wî helaqî vicdanî ye. Yan jî gel hikûmetkî dixwaze xwe bi rengekî, bi dengekî, bi zihniyetkî, bi tenê ev nabe hikûmetek Sûriyê. Ez vê dixwazim bêjim em jî bar raya giştî dikin. Yani herkes heqê baldar bê, balkêş. Em ên li ser gelê Sûriyê û taybetî ser her du taxan şerekî qirkirinê heye. Şerekî em ên zanê dan însan nesax hacetê em ên dermanin nihat ev dorpêça em ên bavînin derxistî kurtê êdin yani ev firne ev xeste müsteşfe yani li ser çi dişaxile li ser sûtemeniyê dişaxile. Ger tu dixwaze pir bizane bîn em ên zanê tu vî gelî bi vê rêyê tu birçîbîna ra teslîm bibe yan jî em ên zanê tu ecendeyê xwe li ser wan dikeve xizmetê bercewendê hêzin iqlîmî derva em helbet îradê xwe teslîm nekin. Em ê li hember vê jî biryarekî gelekî em mecbûrin 14 salên di Hîsarê de yani em îradê xwe teslîm tu kesî nakin. Em ê xwe îradê xwe xwedî derkevin û em kanin bedayê de jî çê bikin û em kanin em ên zanê derfetê dest me de jî hinekî heye pir bizane bîn em ê min şaxlan bidin em ê nê li bin her du tax berf karîsakî însanî here. Ez bawer dikim raya giştî jî em mesuliyetê wan e erkê wan ê ehlaqî ye. Em ên miletekî tu nêza ra bikuje, miletekî tu serma ra bikuje, tu miletekî yani em li qarnê bîst û yekan de ne em ên kerebenîne em ên zanê ew jî ecendeyên siyasî, fêdên siyasî, rantên siyasî li ser vî gelî tu bikê. Ez bawer dikim yani raya giştî jî heqê mudaxele bike û em jî wek hikûmetê Sûriyê em hinekî bawerî bidin hikûmetê Sûriyê. Yani em du tax li Şêx Mexsûdin. Ev kar û xebat bi teva girê daye gel tu dibe ez hikûmetkî giştî Sûriyê me dibe ki tu va pêngavina yek li pê yekê bavêje. Ber wê jî îradê vî gelî gelekî xurte aynen zihniyetê behsiya nehala Mehmetê nexşandin. Aynen zanê tiştê me jiyan dikir 13 sala me jiyan kiriye niha em rojane vê re jiyan dikin. Yani em ferq û cudatî çawa têkînî gel ew zihniyet û fikir li ser wê em ên her du taxan dorpêçê yani em mecbûrin bibin yani zihniyetê behsiya nehatiye gevrandin hîn radîkaltir ji wê hatiye ser erdê. Em jî divê
دولت حق بفکره دولت من زانه ویرک به دولت بریاره کی دیروکی بستینه همو گل همین نسبینه وانیک به همجی مسئولیت تسجاری کدن همین متحده یعنی نتوین یک بویه مافی مروفانه مافی زاروکانه ای بی آب خزایانه همین حق بکبن نابده بود هفگره و به حساره جی یکسر همین جور تراکم بله برز نوری نها ام بحثا خوندکارین تاخش مقصود و اشرفیه بکن هلبت گلک جوان زانینگاه دخوینن زانینگاه لباشر حلب دخوینن چونو هاتنا واهیه تا آستانگیل پیشیابان خوندکارا در تکبل سربند کنترل حکومت آبگویز هروها هجمارک گرتی هیا یا خوندکاران یان جیا شینیان بخوا بله امن بری ببدم که هم بس نه شواهاتی گوراندن احمدانه یعنی گرتن بهتر یعنی تو انسان چوک بکه تو انسان ایهانه بکه تو انسان زانه سخیف و گوتن نباش یعنی چوکرنه انسان باور که شر خراب تره امن هم حیانی نهان سر کنترولان ای در و ای مشترک هنه امن ای گروک هنه نالو داری امن زانه کنترولن گروک هنه جهاناکی دین زانه امن تحجیزی امن زانه چوکرن امن رومتی شکاندن هیا حیانی نه هم کنترل نبیه ایدو دیجی یعنی تشگرتن مستر یعنی امن زانه چیه؟ تو هر انسان زانه تو به قیمت و به قدر تو لوی بناره اف شرکی درونی شرکی نفسیه یعنی شرکی نفسی جی امن حیانی نه امن هیا امن دمشه جی یعنی باور کن yani pişti hafifte yani derenge anha nesla yani nesla fakat hamu suzedaya hamu elini nرخاندیه de ittifaq da biryare yeki nisane em yek و یک tekin meliyeti devlet bu yereki hak nezilve yani hayanina ev دستواردانك بوي شوية هيا لسر جامعة جاية سر طلاب جاية أمين أعراض طائفي أنا أمين الحاصل دجيتي أمين جبو نفرت وكين دنابري جوا كده هين هيا ندبن كنترول دايا أمين هلبت دولت جي النظام يعني قال ويت شتي دبينه بدنجة شرمه يانجي نابينه شرم كي جوه مستره دبی که دولت فی ببینه و مداخله بکه جبو امکانه بند برینه 14 سال و بری 14 سال آجی 5 سالی برای بحثه فاشست ام بپیچن نزیک بینه که اخلاقی وجدانی نزیکی گشتی امکانه بند بریاره خواه بدن امین پرسکریکی خود چاره سر بکن لأن هذا من البرجي من هناك مراعاة الدولة الدردوريجي تنابه لهم مداخلة أكثر بريالات سياسية عبورية دبلوماسية جواكية أفشار بك يعني دولة شدار كدن بواري إدارة كرن أم نباشه أم داخل من في دولتي هيجي حكومتي دمكي هيجي أم نوبينن مجبورن أم شبكن أم بهمرا برسكريكي خون برای دیالوگی محاسبه چهتری شرق و دنگ چکاده. بله هفسروک مرسا هر دو تاخان یاش مقصود و اشرفیه یا باشار حلب تماشاوان هجا نوری شیخو گلکی سپاس جبونا که تبلیبوناته و آگاهی هجا درباره روش هر دو تاخات جبان راکاند مالا تابا سلام ورز گلکی سپاس شبونانش کده وش